मैं आपको और एक बात बोलना चाहता हूं। खाली पेट दिल्ली जाऊंगा, जब तक कुछ खबर नहीं मिलता है एक अंश भी खाना नहीं खाऊंगा मैं। अब जब तक ये नहीं मिलता खाली पेट रहूंगा। Jotono lam suko sikira la dari channel tini ne o sal chini bagai kaham eba hamya engkai mano tangi hinkai tini 2 tarik Mars pai sopakya a bagai jeng jotono kache riazalno nasingjak chini bubakra 28 February salmari siming hate kotro saya nangyake hunger strike tongi tongpro a chrono central minister by call khai Delhi ringjaka final meeting khanyani a bagai bubakra 28 February salmari Delhi central minister by meeting khanya thamani tini 2 tarik Mars sengkha Piaba bubakra te central minister ni kesaro tama meeting engla kya a result positive da engno eba negative da engno tabu wo kaham ki sisugya ko eba saimaya ko but mia eba lajak actor mar salmari sanjao jeng joto nuka tipramotani kotor leader te IPFT or BJP ni tiprasa minister tongnai borok bahanyo mia no Delhi hasto lam laimani jeng joto nuka piaba awa hake Delhi thanglaiman nukui tabuk joto no wana lajak Delhi thangi central minister by kok salai meeting khaima olo kaham da engno eba haimeda engno honei lukorok tabuk wan chukjak plus chini bubakra bahanyo mia actor mar salmari bini Facebook page bukhati chikonsa post kai saka tomorrow eba khana hanei mane je engna tomani khana nuklainai khana saiman lai chinai bubakra o chikonsa kokni bisingo joto lokono message rika a bagai tini 2 tarik Mars salmari joto tiprasa loko nasingjak chini bubakrani bakati kaham ko kaham result khananani bagai so anitra baitolte munasong nengle ready da tong bubakra Delhi thamani ketal update khanana bagai jodi neng bubakrani final ko khanana bagai ready nasingjak henkai o video no share khadi jeng next video update tebo dati kari tonggu and channel no ketal ang tongke subscribe khlai logi tongdi update mani tona bagai phiaba bubakrani a tomorrow ni Chikon sa post kaimani abo jeng 30% bagi kahambo eng mano eba hamiabo enggi mano abo jora phake serai joto noknai te jora se kok sasinai abo a bagi bubakrani o tomorrow ni post kaimani a tola khorsa Sokuntola buku comment ke saka I bubakra khana je engna tongmani khalanya nangki khalanyai eba thunya nangki thilanyai tebo jeng phat khane chini constitutional solution ni bagai be positive bukuk sukuntola ready hini saka bubakrano next JP chakma bubakrano saka jeng thansa engna nango thansa tongke joto possible easy hini love emoji te yak logi baksa thansani mari emoji bo rikha abuno kare watiemni prasmit suhal amoti project simsion ti process small derma James derma borbo bubakrano logi renani ready hini khabe respond rimani nuksaka so nungle bubakrano khabe hamsagi bini kahamte hamejora logi ruja mano maya comment ke sari te buinebo ob video share karti bubakrani kok joto tiprasa kaham hamya khanai saimane phati palbaksake logi rilaine bubakrano abose main kok abagi joto anidra batole monesong kaham ke khanadi bubakra 28 February salmari Delhi thamani tabu final update notice angkoria ko eba sisugya ko tini March 2 tarik salmari se final update joto angkor nai hini bubakra tomorrow hini announce khai rimani bo jeng bini Facebook page bukhati joto no nuka and jepro jeng bubakrani update mano a jorano norbai next video jaga malaipne so tanbai video amsu jorano hambai ote kesa ko tungko lai thani horok chini tiprasa agurtola khoroksa bozamani bokhor phatir oi a video no jeng dadino tobui tongo abo chini all channel eba ke chini second channel of nor nuki manai aboni original video naine hangke chini WhatsApp group join khanya di jepor jeng a video no sarugo apro jeng je o takuk bozamani original video bo chini WhatsApp group upload kai rinai